beien norok tak norok, koleen norok tak norok, bulunah norok tak norok, norok. Bulun rambutan teh. Arab pami norok kapi padahal saya kapar lo bein gara padahal saya perlu lomo nak tekinga gara-gara bei kolek ben bulu na rambutan apolong ben tekinga rambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala fi hadisihi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para kiai, para guru, langkung-langkung ajunan hadratul mukarram Kiai Muhammad Faiz selaku pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda sareng sateja majelis keluarga besar sareng sateja asatidz wal asatidzah dari setiap unit lembaga pendidikan sebeda eka dintoh, juganan sateja tokoh masyarakat, langkung-langkung ajunan hadratul mukarram Kiai Haji Khairul Umam, ajunan hadratul mukarram Kiai Haji Abdus Syukur, ajunan hadratul mukarram Kiai Muhammad Makki, ajunan hadratul mukarram Kiai Sumahwa, sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain, utama epon pemangku desa Longos, sareng sateja setap-setap epon sesanget abdina amul jaaki tor sanget
abtina ta'zimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat sateje para wali siswa dan siswi sesami-sami emuljaaki sareng Gusti Allah muka-muka along polonga abtina ajunan eka dinto tempat terosa tetia tante kaangkui terosa along polonga abtina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswar kena Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sepeten kaula amul jaaki ale-ale siswa dan siswi, wisudawan wisudawati sekak dima ajunan-ajunan sateja malam are samangken ampon era sole ilmuna isalamet ilmuna sengaci dalam beberapa saat eka dinto muka-muka ilmu seeka oleh dari para ajunan-ajunan sateja tetia ilmu sebarokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saing ke ajunan-ajunan sateja etetiakina manusia sekaratuh ka Gusti Allah nyilepeh dek ka orang sepo tor akunah dek ka bangsa sareng negara. Amin Allahumma amin. Sepeten kaula amul jaaki hadirin hadirat para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Tantangan terbesar seorang penceramah di era Gen Z, di era akhir zaman akatia samangken adalah apidatu neng isit tong tempat dengan audien yang sama. Abdinah beberapa selama 1 minggu samangken kento cek sekude kalongos ka. Ri berien eka dintoh taoning cek neng kamu gula galopai. Tuh, semak eki semak. Samangken eka dinto pas segece aki malam Senin bede pole lumos pole leras iki orang ngakun pakun dan gula tele apal keajunan gitu kaintu saya adaan kun kalampina saya auba kak mun muana kun pakun kak. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Cetip kak dinto merupakan tantangan tersendiri bagi seorang penceramah dek remah. Katipun apa penceramah gelek sebisa menghadirkan situasi nuansa yang berbeda meskipun dengan audien yang sama. Apa mi sakak dinto? Sebab mana bi abdina samangken kento pas apidatu pedatuna abdina sami sarang seri beriin kan ngocak saya bebe tak ring seri beriin doari ya leras mangkana tenggula mulai gila awleng pikiran berpikir keras de remes saya nyari bahan saya tak pada kan seri malarat ring apidatu mun pas takalero sokoni bah ngocak saya bebe tak cocok arapah cek pas abidatu de iya coba abidatu de iya ewa padahal cek sake ngajunan oning coba ajunan ngastane emik tak usah sampai setengah jam 10 menit boy insyaallah agleder ben lor telor naga oke
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut pengajian. Terus pengajian. Samangken abdina matorah made pa beberapa poin. Debuna Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau kak dinto adebu bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu riyah bisa ekau le kalaban ajar. Jadi manabi abdina sarang ajunan andi nak foto tero oninga maka kau tu belajar. Tero apalah kau tu ngapal lagi. Tero tawah kau tu asakolah kau tu ngaji. Misa sarang orang tero kenyangah maka kau tu ngakan. Iki jadi make lade remaafoi lapar abayang keng tak ngakan kun abayang nasi muroloh sejelas pakun lapar tak kira kenyang. Pada kun tero tahu amulolo tero apa lamulolo keng tak gelem ajar tak gelem ngapal lagi sejelas tak kira oning tak kira apal. Iki non? Lekan mangkana dawuh beliau dawuh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani sabatul ilmi bil mudzakarah mun tero tawak kudu ajar mun tak ajar jelas tak kira tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Misami sareng ngajunan semakin mun tero oleh ya kenceureun pangajian maka kudu entar ka pangajian. Mun tak entar ka pangajian ya tak oleh ke kenceureun pangajian. Mun nyongok nang YouTube tak pada tak apa tak pada senyongok YouTube nang Roma bon seentar langsung tak pada debuna Gus Baha ilmu itu harus talaki apa talaki kudu depan mun tak depan tak pada. Allahumma sholli ala Muhammad terbarokah termanfaat ke ngabdina lebur katantretan longos tantretan sumenep kak dinto lebur abdin. Amin kote. Abemi cengneng sampean. Anjan lah sekut kata mon. Mun beda doa bagus maca a. Mun beda debu korang saya maca naudzubil. Ada orang memakai tantretan longos tantretan sumenep kento getenah lomak genah kepangajian luar biasa. Me itemu make kento sama ke. Kejeeben nareban malam pangajian nang sumenep keng tantretan longos tantretan sumenep pakun hadir istiqomah ke pengajian gen akati samangken ajunan mulai gelek sapana pacem sejuk toju amoy. Abid egi abid bengkong panas kak mata ngantok badan lesoh benyel kapi mun parlo kadang gak ditose hadir benih keng sehat kapi kadang beda tak sehat keng jong aja leras egi keng saking derina lomak kena ajunan dek ke pengajian saking derin ketena ajunan dek ke hal-hal bagus pas hadir dekat dinto eja kaje make lesoh pakun adan to sampai marena pengajian abdina yakin ajunan sateje si hadir mangken calon-calon esena swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben samangken tak langkung sapa ora si alotolo pangajian si alotolo kenceureun pangajian beni kuncoman ajunan sateje samangken pasirah sampai petok tingkat ke atas bengesepona ajunan sami alotolo ben kenceureun pangajian. Me temu mak ge seni kejadian. Lanjut. Terus sih. Itu. Abdina mun dude contoh akatia ajunan pasira asmana ajunan kak. Ja raja deng bedeng kiai. Matra kok. Pasir asmana. Dayat.
Pak Dayat. Ah, kento. Kak Dayat kento. Kak ento kute Dayat mengolok kute. Kakak Kak Dayat mengolok kakak. Kento Kak Dayat kento sama ken. Kento benih petok tingkat bengesepona ke atas etamu ye ben malaikat makin teh. Napa parlon malaikat namui ngibetu kuntu pas nentos gelem ae. Ya lah kena saper yo. Ah lakin Krisdayanti. Beda Krisdayanti dinai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ani ka mangken etamu ye, beungeun sepuna ga dayat ni ka mangken etamu ye petok tingkat ke atas etamu ye ben malaikat. Napa? Ngibeutu puntu bahada bu malaikat ka beungeun sepuna ka dayat. Ya, mo. Napa malaikat? Arya din beun. Beumeun beuki gula, lakalar. Begitu etarema beun beungeun sepuna ka dayat ibuka, ya Allah, ternyata kenceureun banyak luar biasa. Kengting labit ben mengesepuna ka dayat pas iba beli pole. Iba beli pole ka malaikat tak langkong malaikat. Iba beli pole. Bumi beli pole. Taborop. Apa na taborop? Anika benidin gula ni ka malaikat. Midaya. Gula lambak ki odi nang etunya tak toman ngalakon ikenjet kelakuan bekus andi kenceran banyak kan tamanika. Tetini ke benidin gula. Ben gula apa beli? Pas ada bu malaikat, derma ada bu malaikat, mon lakar tak toman ngalakune kalakuan bagus andi kenceran banyak kan tajriyamu. Keng warok, kompoya kake, piyokan kake, kerepeka kake, dayat, satya parapaan ngaji neng elongos neng lembaga Nurul Huda, anteng ngaji neng de ada banyak kencerna maka been pada melokiyamu eko. Amin koyat. Agak cengang mah dayat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Jadi samangkin ke ento benih kuncuman benga sepona kak dayat mololo satu je benga sepona sehadir sami bunga alotolo ben kenceren. Amin Allahumma. Abu jai papat dengak. Papat deng. Lakon anak foto nang itunya kata papat deng ke benga sepo. Papat deng dak ke buju, papat deng dak ke amba, papat deng dak ke ring sepo si ampun sete. Mun bagus bunga si bengeun sepo arapah miloh kacela pernah terita. Amin. Alhamdulillah. Tapi tak langkung sapurah keng menabi ampun kalakok nanak foto. Pada bendabu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah karo. Odik nang itunya adha'us shalah la ta'afajang. Wattaba'us syahawat lebur norote hawa nafsu la ta'andi iman ta'andi ilmu fasaufa yalqauna ghayya talaka nak potoh odik nang itunya reng sepo ilmu kopur leso reng sepo nang ilmu kopur sosa ja kerja tersalamet kapi. Amin Allahumma. Lekan mangkan panika abdina sarang ajunan andi nak potoh epakon nyangkole iman epakon nyangkole ilmu mun orang andi ilmu ya gak nikah agak ajunan semangkin mun orang andi iman orang andi ilmu lebur ka pangajian seneng ka pangajian cer terasa apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma. Ajunan kan mangkana ajunan ketika ajunan esapo ratusan gara-gara entar ka pengajian bunga bengesepo si ampon sete gara-gara lako peku seajunan swarga tak swarga pak aja swarga tak swarga mangkana cina bahmator ajunan sehadir makin nek calon-calon esena swarga na Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Ben pole abcina sareng ajunan gitu punten lah tak kira abid kieu nang itunya Kak. Tak kira ada tos sampai 200 tahun lagi punten. Tak kira ada tos sampai 500 tahun lagi punten. Abcina sedang ajunan gitu mana bi ebes abes eger peker lah akar sisa koni andeng itu nyampun. Eng ki agak dan gula sing ngocak samangken nomor 30 petok. Mun ben Allah pon duda umur sebitek kan lah akar 30 tahun. Mun sebitek. Mun apa lo? Agar itu lo tahu
mun ba bolo mun bah laku mun bah deki duja dengan abdina sarang ajunan kenapa boleh kasih setahun naki duja kasih maren nak ento abdina sarang ajunan subung reng oning cek bekal kenapa si bekal terjadi eki napa eki kan mangkana pas entar ke pengajian tujuan entar ke pengajian kento ka angkui pak matepak rekarena umur rekarena odi lapola kalaben odi sekare sokoni kento abdina sarang ajunan epamate bagus ben Allah engki munakaci ketua PCNU Pamekasan loh luar biasa seteh de tengah di pengajian Rabuna di pengajian seteh nyaman pokok terus apa orang atusan de tengah di pengajian entara ke pengajian pah seteh gara-gara tabrakan neng tol Probolinggo almarhum Ki Haji Taufik Hasim Pamekasan pokok make seteh nih kakak arapa de tengah dari kabagusan entara kakak bagusan pah seteh swarga jelas amin bodoh boleh agak Yahya Waloni saya diberi setiap hari Jumat parapan khutbah mare khutbah robu setiap pas nyaman dia anapa setiap neng yare bagus meko cari bagus hari Jumat kan lagar pada debu mamin muslimin yamutu lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah illa waqahu Allahu adzabal qabri orang Islam laki orang Islam bini mati neng yare Jumat illa waqahu Allahu adzabal qabri ben Allah bakal ipa selamat dari siksa kubur nyaman mun gak pani sesosa segi bedeni kakak beaga apa di budin segi beden oh terselamat agapi amin Allahumma betalangkong abdi nama atorah lanjut orang mati itu sakit kak abu sakit rimbat kan mangkan aku laku malaikat itu malaikat maut kan begitu satuju set karo malaikat maut ketibi pah malaikat maut mator ke Allah tinggal mereka kiamat pah mator ampun mati sedaja Gusti ada sekali sombong sekali siapa karen akare abdi na ketibi pah debu Allah abu mati kia make beun malaikat maut mati ya juga abdi abu mati kia bagi beun pasir saya nyabur abdina cabut tibi cabut ben malaikat maut kak lawan nih ijek le nyaman nyabutnya betibi kak sami sareng ajunan rok ke bahe pecet tibir cabut lawan nih cabut begitu lepas nyabek dari fisik ke malaikat maut atau wat malaikat maut sampai saking derina ngenes atau wat malaikat maut sampai aras kali itu kunjak je sambil mator ke Allah begitu lepasnya mator ke Allah ya Allah teti saka dinto orang ejabutnya bagus teh jok saking abdina oning ejabutnya besake saka dinto abdina tak ende isoro nyabutnya nama nos akuste sake kan mangkana nang dalam kitab disebut lagi orang sakarat tapatek ento sami sarang saken embi ekolet kolen ki di odi bahkan bersih ada buaki pada ben epeteng neng setong kenangan 300 kali bayangkan sakit pah bedo orang katanya masa sakit ring mate mah abu sakit masa aning kadang bedo orang mate mesem nah kadang bedo orang mate cemper iya besaki mesem cemper muana iya besaki muana tera luar biasa ketina apa kasamagi nah lanjut kak disah seekoca sugesti napa sugesti epos apose ben malaikat me ekoca epos apose kan beda lagar nang Al-Qur'an innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun innal ladzina qalu rabbuna Allah orang-orang seiman ke Allah
Summastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah salat, istiqomah pasana, istiqomah dek kelakuan bagus, istiqomah ke pengajian. Begitu orang-orang seistiqomah tinggal mati ya, tatanazzalu alaihimul malaika, toron malaikat di tas langit. Tinggal toron malaikat di tas langit pas ada debu kasih mati ya, dak remah debu nah. Allah takhafu wa la tahzanu dul ba'an marena mati ya dul. Keng ba'an make mati ya marena tina Allah takhafu ba'an jak tako wa la tahzanu ba'na jak sosa arapa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu emban mate marena ba'an langsung entar kawaro abas juk i atas bil jannati allati kuntum tu'adun, swarga buka lah bengalangi orang semati akila pangabes ka swarga. Gara-gara ngabes ka swarga misem ting mati ya. Amin Allahumma alhamdulillah. Ya pada benak kanak kini kesen. Dek remanak kanak kini labu lokah to otak nangis kalak ben bapak payempen pas ikiba ka orang jual pung belengpungan tinggal laki pung belengpungan tak pas diem si asara nangis pas agele mi agele pola elang sakin bedemun sakin pola beres lokana pakun mun lokana mi agele ngatela pung belengpungan pah lokah sakit tek keresaka pada pun orang tinggal mati ya. Orang-orang seistiqomah ngelakuin kelakuan bagus tinggal mati ya. Mesem arapa mesem ngatela swarga buka benga swarga ben malaikat. Gara-gara ngatela swarga sakit empate tek keresa pah mesem deh. Amin Allahumma. Terteti orang seistiqomah kapi. Terteti orang seiman sampai mati kapi. Amin Allahumma. Lanjut terus. Tiap beli boleh kata bu segala sabatul ilmi bil mudzakkar. Ilmu ka entoh bisa ikole kalaban ajar. Terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Dua. Tapi jawabnya beliau masuk ke nomor 2 nih. Darem. Ilmu ka dinto gempang. Meskipun ilmu bisa ikole kalaban ajar gempang. Artinya ndak remah. Muntoro apalah ialah ngapal lagi lah pun apal. Sepenting usaha. Muntoro tawa ialah ajar lah pun tahu. Sepenting usaha. Semalarat wa barakatuhu bil khidmah. Lah ini kan semalarat. Kenapa? Barokah ben manfaat ilmu ka dinto semalarat. Lebih-lebih samangken ning zaman akhir. Banyak program-program akselerasi, banyak program-program cepat. Ada program cepat baca kitab kuning 6 bulan tahu maca kitab bedah. Bedah sepak bulan tahu maca kitab bedah. Dari nol, dari asal tak tahu maca kitab 4 bulan bisa lancar maca kitab. Bedah si terbaru. Program terbaru, darma 6 jam kak bisa maca kitab. Kan keng dirin hebat. Dujak 6 jam bisa maca kitab. Lah cuma semakin panika. Mun ilmu semakin gempang keng semalarat barokana teretan. Nikah semalarat. Karena mana bisa makin itu banyak orang ngaji, banyak orang nyari ilmu, tapi banyak semakin anak begitu pun juga orang sepo tengin tengaki dek kakalakuan si bisa mabarokah dek ilmu. Lemangkan kento si abcin aku tu matur lagi semakin. Pertanyaannya, dek remah makeh cara nangaule barokah ben manfaat ilmu. Debuna beliau wa barakatuhu bil khidmah, barokah ben manfaat ilmu bisa ekaule kala ben khidmah. Napa khidmah? Ngabdi dek ka guru. Andi sambungan ben guru. Ke hubungan ben guru. Apa sebab? Pak pona pak saos mun pege tak odi kak. Contoh nih lampu. Ani kan si odi tak kingkolan andi sambungan. Ben apa? Ben sitrum, ben PLN, ben desen. Coba tak andi sambungan. Mate tak mate. Mate. Son sebab bisa amunyi tak king andi sambungan.
Nika pelajaran ke gulban sambian. Napa pole ilmu? Ilmu muntro odia, ilmu muntro barokah. Untuk khidmah. Napa khidmah? Andi sambungan ben kuruna. Kan mangkana abcina mator samangken dek kebagian orang sepo tak langkong. Ajunan mana bi akedui potrah ampon wisuda. Tak langkong ka acabis ke kiai kibe anak kentok. Acabis ka ustad kibe potrana ajunan. Panapa saya kapan lo kiai mator amator sakalangko mator sakalangkong apa napa mi usa amator sakalangkong sebab la yaskurullah man lam yaskurin nas tak ikoca asokor ke Allah orang saya tak lebur asakalangkong tak lebur berterima kasih dek kepada manusana angkana ajunan mana bi ampun lulus potrana wisudawan wisudawati bektah sareng ajunan cabis ke kiai cabis ke ustad mator pak tak langkong kiai abcina kedui pamator tak langkong ustad abcina kedui pamator panapa iki mak pertama abcina amatora sakalangkong atas ilmu si ampun iya toraki si ampun iya jeraki dek kana poto alhamdulillah anak abcina sakoni banyak ampun oning dek ka ilmu kiai ampun oning dek ka ilmu agama mator sakalangkong benyuun doa muka-muka anak ilmu anak si ampun ya ceraki ke anak abdina terteti ilmu si barokah ben manfaat kene pertama si nomor dua pas adebu mator ajuna si nomor dua kiai abdina anak ampun lulus samangken punten tak idina kina punten tak ica budah keto cuman ngalle tempat cek nerosa kina dek ke jenjang yang lebih tinggi cek alakiyah cek abiniyah cek nengan nenge compo apun tuaring sepo cek idina kika mator itu punten tak idina kina cuman ngalle tempat artinya ada remah status anak abdina sampai mate pakun santre pakun murid yayasan pendidikan Nurul Huda artinya ada remah panapa pole siang malam Nurul Huda butuh ke anak abdina siap terdepan untuk Nurul Huda iya renyaman ring sepo kak ring sepo sebab kadang beda mak ring sepo kak dinto tak apa teh paham deka ahlak tengka ketika dinto lebih-lebih ring sepo zaman akhir ketimbang apa ngibe anaan segi gendeng pasraki ke kiai pasraki ke ustad iyo penih kangku iya ceri ning sekolahan tila penter lulus elang tek temu kabar ngibe si gendeng boleh nah ini kah beda tak ada ya tak lah banyak Allahumma sholli ala Muhammad abu tak langkung ala tini putrana ajunan neku lembaga ala tini lembaga kento berek kak berek tak lembaga madrasah tak lembaga pesantren berek kak mi oning sambian abdina lastari lebih-lebih pak bagian kiai si tukang pidato tukang ceramah pas ki andik santre obuh berek kak dan gula nengai compok gara-gara ting siang malam laku kaun jangan mololo tak nemu waktu kangkui morok ke santre kan berek man. Ting letak buruk santre lakare pasrah aki benreng tuana ting buruk be tak nemu waktu cek mangkat pagi mulai malam diburin dah tele gara-gara tak nemu waktu murok sebelum subuh gula kak sebelum subuh murok tidak pak kejompok kalau setengah dua istirahat sekejap sebelum subuh ke benar kan cek lah tak mampu mun ngakui HP mun ngakui alarm HP tak mampu makai sabar ni setian tak ngiding jadi usaha ke mun puri pada ni kau gula puru ngiding jadi tak gula bon malam sebelum subuh ke ben santri benar kan ke jadi jaga ngalah uduk langsung bah morok mare morok bejang subuh berjemaah mari bejang subuh istirahat sekejap mangkat ke pengajian terus benar di sana jelas tak nemu waktu boleh makai ngatengah malam morok mun tak morok takut akhirat takut laku bahir ben malaikat napa gula ka boleh aji bahitono kehe je sa nyari sepeda suruh mulai kada kak magai naro isrotono ya lah kaler Allahumma sholli ala Muhammad
Keng lebur gula mun orang agak. Oke. Agak artis. Gula bahaya ngak KPP gula lepas sana. Entar terus selamat sampean. Amin. Entar dah baka Mekah benda ke Madinah. Amin. Amin. Allahumma. Kini kelebur pengajian. Seneng. Tila pahalong bolong. Terus bolong sampai ke surga. Yang karo ngabele gula kareng longos nih kakak. Mon ajunan ku laku masuk surga kada tak langkong kak iki atau le sampai ke budi. Anapa mak ke? Takut sana ku umik nih nyelket kak. Onten cucur woi. Abu cek pedeking tek pangki non. Tek pangki. Agati semangken gentok orang akompol. Nah, tore. Boleh mengatur mangken. Lanjut. Ajunan kento semakin ben malaikat catet ben malaikat wahai setor ke Allah wah mator malaikat pemator Gusti apa malaikat nyetorah amal manusia umat asap ji umat Muhammad reng dimah reng longos apa kalako ngaji amul jaki ilmu anak foto na Gusti pahadebu Allah iya malaikat setia ben sengko orang-orang longos entar ke pengajian jitu sana sapora kapi keng paha bade semator malaikat paha mator aduh tak langkong cek sepura kapi Gusti apa malaikat bade setedung Gusti bade tak ngidingaki Gusti bade tak ngarte Gusti paha debu Allah engkau tak tahu malaikat tedunga tak tedunga ngarti ya tak ngarti yang ngidingaki na tak ngidingaki na ben sengko sepura kapi sebab engkau tak melia eceran engkau melia borongan malaikat eko amin kote amin Allahumma tuti mangken ni kaban Allah tak ya bestong setong kak tak yo latih habibi mololo tak yo latih ajunan mololo pah yo latih borongan de yo arapa pada ben oning rambutan boleh ban sambian mun mele rambutan seeka parlo kan teginga kak disa egi longona menjandeng compok longona daging iki cuma abdina sarang ajunan ngobengi rambutan ketika ngobengi rambutan mele rambutan beien norok tak norok koleen norok tak norok buluna norok tak norok bulun rambutan teh Arab pami norok kapi padahal saya kapar lobein gara padahal saya perlu lomo nak tekinga gara-gara bei kolek ben bulu na rambutan apolong ben tekinga rambu lepas ada ben mangken nih teti mangken nih isapora kapi mebah isapora kapi gara-gara bedah sesetung nih seteti walina Allah. Anapa? Sebab kan beda keterangan. Mun beda kompolan acara kepekusan pengajian sampai 40 orang atau lebih maka setong pasti beda si wali. Le si wali ini kasih pas ngiba isapora kapi tu sampai lain nih kata. Amin Allahumma. Saya si wali makin mage. Tek temu. Apa sih mau cari? Ya pun apa sambian bani? Ya parwa saya lupa aja buat ibu pada geng teh temu nih Allahumma sholli ala Muhammad lo gara-gara si wali setong selain seteti bei seteti kolek seteti bulu saporakap alhamdulillah terus barokah amin amin Allahumma jadi tak langkong ngaptina mator dek bagian wali-wali moret ngas teteh lebih-lebih dek ka kurun anak mun tero anaan andi ilmu barokah ben manfaat saya mun mare lulus amator sakalangkong talangkong sapora kadeng tak barokah na ilmu na anak keto punten benih gara-gara tingkah cubaan anak benih tapi kadang tak barokah na ilmu anak potoh gara-gara tingkah naring tua korang amul jaaki dek ka guru nak potoh tersalamat akapi amin Allahumma
lebih semakin nang zaman akhir mau nengi jompok tahu ning mening kanja banyak kuruna banyak ring tua anak-anak kadang arasanan kuruna anak beda tada banyak kia ambu pakaje ngaste tema lep ilmu na potrana baro lebih sebiasa saya karasan masalah sompengan beda tada ambu terselamat akapi amin Allahumma tuti tak eka di mak aiki kak tak nengi borok tak nengi timur tak nengi mekasen tak nengi sumenep cek lakar seni kaiki kemang kanak nyereng abcin serang ajunan ke pengajian ke angkui pak matepak rekaren odi setak saya nyereng kak dek budi setak saya keni sekoni buang sesae nyereng pertahan lagi sesae nyereng kalako sesae nyereng tingkat taki Allahumma sholli ala Muhammad padahal tak langkong abcin naga sambu kareng ngoreng kadang mi paharasanan sombengan dan abcin cek dengan tak langkung sapora mun keng majer kak mun keng majer dek ka ilmu si ampun e parengaki ben kuruna anak reng tua anak keng majer bo make pahe jual ben berseleber tak mendeng kak tak mendeng mi seni kemake beda kitab asmana taklimul muta'allim lanjut reng seponah murid mun keng majer dek ka ustad untuk ilmu si ampun ya jeraki kana foto maka sepantas majer ring sepuna murid dek ka ilmu si ampun ya jeraki kudu majer 1000 dirham sahorop nih kudu majer 1000 dirham 1000 dirham ya krus ka obeng Madura makin sekitar 2,5 juta sahorop mun 10 horop sekemik juta mun 100 horop 2,50 juta mun 1000 horop 2,5 setengah apaan saya jual mun tele 2,5 setengah tampo apa Allah waduh Allahumma sholli ala Muhammad mangkana kadang 5.000 10.000 ben bulan ki ikarasan kadang benoreng kadang 10.000 15.000 banyak sih tak majer kadang beda tada ya Allah padahal tak langkong ber agak dia ustad kak disenun mik senikah ustad kak disa andi anak andi bini andi keluarga ki benare parepot ben potrana abdina sarang ajunan keng derin saper gaji kadang tak gaji guru ngaji ustad madrasah beda tada saya tak gaji banyak tak gaji ya Allah padahal neng dalam kitab asmana tafsir ayatul ahkam eka disebut muhadharah beda babnya manakit manul ilmi dalam kak dito ijelasaki tebun ulama mutakhirin orang ngajar ilmu gak guru ngaji guru madrasah kak ditolakar pokon bajar apa me pokon bajar sebab mun pas sobung guru ngaji sobung guru madrasah pada remaah nak poton gulaban sambian pas tak kenal ke Allah tak tahu ke Rasulullah tak kenal ke Al-Quran celaka tak celaka pak aja celaka tak celaka sedangkan anak abcina sarang ajunan putra abcina sarang ajunan aset dunia akhirat seiki ba mate meku ja iki ba mate mun korotunya kak abcina sarang ajunan andi tunya emas atau koronto sabele beroma tingkat telok ajunan sete ba noro tak noro kak napa boleh tunya se noro ajunan sete bini tak noro punten kak ring bini mate laki na nangis waktu pamate na mololo teh adumun waktu pamate na akar nangis ngucak noro aka kuburan noro mati ya kia tele usah teku iteretan aru wasi ngucak noro aking kulani teku ite coba ocol wallahi tak kira noro aja tuh bener tapi tak
langkung mun anak teretan potran ajunan si wisuda gelak kaisah aset dunia akhirat si hibah mate mi ko cai hibah mate make benih habibi sing ngocak benih kiai si adebu langsung Rasulullah ketipan apa dia Rasulullah waladun solihun yad'ulah anak si bagus si aduaki ka orang sepo reh si bekal hibah mate amin Allahumma meko cak hibah mate make ajunan sete si bekal ngirim Fatihah nak po si bekal ngirim ganjaran yasin tahlil nak po si bekal ngirim ganjaran sedekah ben haul ben taun nak po mun karo tatang ke petong ngarek se tahlil mun tahlil gitu egi Allahumma sholli ala Muhammad seiki ibu amat rubah kadang sompengan 5.000 sebulan tak manjer ya Allah padahal mun rokok arokok kak mun pah tepak kamar boro 35 kapak polo argen sehari semalam bener engke berapa seket Marlboro seket seket Marlboro seket kan esi 42 berarti mau bahasa hari semalam pas ada auto bahasa hari semalam ngebi 2 tak ala 100 aduh larangan rokok ben ilmu teh Allah aduh lah tak beres bu cilokku ada lah Allahumma sholli ala Muhammad terbarokah termanfaat terterus abolong sampai ke surga amin Allahumma sejam kurang 10 menit pada bahasa jam 2 jam kak iya kak beda tuh TV kak 2 jam sih mun ajunan gak make kol 12 tak masalah apa-apa cek telema ajunan mak semak kak dintut ajunan kuper setentek du tentek tolo tentek depak kata lemah mun abdi nah ajunan kuper kata lemah apu kelupuk ben bini na tolo kale ada kita ada pak karoma laki apa jauh jauh cek nyatanyaan jauh Allahumma sholli ala Muhammad ajunan nang ning bebe kena nomen-nomena bedah ku gangguan bedah sampai nyepul nyaman lanjut du cemak kok nyaman jangan sampai rokok elong jadi tomang pakai siapa bagian binian sampai kail deh nyaman teh keresak kayak gue udah lebur pengajian makin deh ada remah nega berarti panitia pengajian betul-betul oning Ustadz Nurul Huda nega top markotop oning faham terhadap situasi dan kondisi pengajian tepuk tangan untuk Nurul Huda anapa makin nega 4 unsur pengajian beda kapi makin nega kan karena mun pengajian mun tero sayak mun tero nyaman 4 nega kutu beda napaan? Pertama, panggung gak nih kasepan ada mah tak semak geluh tak jauh geluh ben penonton jadi etemu jadi masih tedung jadi masih tak tedung apa kan kadang beda kak panggung jauh ben penonton jadi kiain dua pidato iya besar apa melah apa medem temu jadi tidak terjadi pidato komunikatif tak nyambung der lah mun mangkene kan nyambung temu cek melak cek medem cek ada rep cek gelak cek temu nyaman lepasan komunikatif nyambung jadi juntrong kabi semorok juntrong sengaji pasampak semorok juntrong sengaji juntrong kabi 2 son dek remah son nyaman
demang no. Jadi je keluar suara demang tak bere. Kenapa? Sebab posisinya sepak kan. Derma, ini kan akar posisi favorit pengajian gak nih kan. Pang son semak ke panggung, madep ke penonton. Pas etambahi beda son kontrol. Nah, aneka sound control nih ya. Kon, benih kontrol kan? Kontrol, kontrol. Jadi bisa kontrol ke suara, nyaman. Begini suara tangki, nyaman. Suara mabe, nyaman. Dero. Hah? Di Makassar. Oh di Makassar. Jadang badang dia. Mak gua je lagi na siapa je? Idang badang amor lo gula. Yuk. Mempaung ke emar yang ke atas panggung sekarang. Mian di tentang kege ni kesambian tadi. Aja si lain neng saya hitung ya lo kamu nyi molor. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyaman pak. Si aku roknya. Pada si aku roknya. Si sambutannya. CMC-nya. Si apedatu. Alhamdulillah. Jadi pas juntrong kapi semurok. Juntrong sengaji. Juntrong kapi. Alhamdulillah. Nomor telok audien. Serah audien sengajin. Ada orang masih ngaji. Sepak dua rukun areng ngaji ampun ekalakoh ben ajunan. Napa? Pertama ansitu, nomor dua wasma'u. Ansitu memperhatikan keajunan nih. Nah bos keten gula kapi ngolati ka ada kapi coba ajunan makin bahdeb dek budi kapi burung pengajian positif burung pengajian dua wasma'u ngidingaki dharma begitu panggil kena kiai langsung serep kapi nyaman tingolok salam ro teger dah ya tak rame alhamdulillah lo penonton, audien. Nomor 4. Nih kan. Kenapa nih gak nyaman kak? Aing. Jadi bener larut na japo tayo sabot lagi kak. Japre saya sabot. Aing. Ada remah aing termasuk unsur utama di dalam pengajian nyaman mun ada remah. Suatu saat kiai pelkak kiai pekak mun bede aing iadaan langsung ada aing nginum abu minta atau abu sering dinari kana cek ngucak nginum kak mun ke kiai cek ngucak ngin ada abu entos dulu kurangnya tanya anikan apa kak asta anika sira anika soca nika bungan apa yuk benih bungan ampun aneka cuma colok lesan abu saka mun ke kiai cek ngucak nginum ada benih de remah abcina sarang ajunan kan ring matura ring matura kayak itu menjunjung tinggi kesopanan sopan santun sampai berdebu kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan kan ego zakaun bilahtisamin inhitatun nakir kan ego kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan reng matura menjunjung tinggi kesopanan mun kasih sepoan apa sah kapak apa sah keembu apa sah ke guru apa sah ke kiai apa sah cek ngucak nginum ada
benih dek remah kak mun tak uning apa ajunan takok suatu saat ajunan yang pagempang rezeki ben Allah amin pahe pasoki ben Allah amin pas ipa kelar nang ke pengajian bah ngunceng kiai begitu udah pak kiai nah bah ide eri agak gi buru ting lemar ide eri kiai nah bah bedebu tera cekak pas sambian mator tak langkong jangkolan ge bedebu terebe bencolon ajunan gitu tak lebur jaga tak lebur di apa pak aja apa coba terus dia ada boleh tanang as pak aja tanang as cetak mata elong colok soko padeh pat benih pade yuk padeh terbarokah termanfaat amin Allahumma terakhir wa naf'uhu biridos syaikhi manfaat ilmu bisa ikau lekalaben oleh ridonaku mangkana saya ngajak sampai cangkolang kaku cek sampai tengin tengaki kaku kengain mungkin ajunan ampun ngakeli saja sering kak ditoh sampai yakin bagian para penceramah dharma manis tahoffa ustadahu ubtuliya bisalasi beliyatin sapa-sapa murid sapa-sapa ring tuana murid istahoffa ustadahu tengin tengaki nyake nget nenget lanyala dek ke kuruna sampai kuruna kelak perasaan sampai kuruna kelak tersakiti gara-gara tengkana murid gara-gara tengkana ring tuana murid ubtuliya bisalah si beliatin maka orang selanyala kelak bekal paringi telok macam belai apaan pertama kalah lisanuhu tompol lesanah tak kira-kira tuh ke masyarakat nomor dua wanasiyah mahafidhoh ilmunah tak kira barokah bermanfaat sebahaya nomor telok dak remah khifah min su'il khatimah eka kubetere bekal mate tak ngiba Islam tak ngiba iman oh tersalamat agapi maka namun ke guru saya ngak pangaste makin nih gula aktina miris kak tak tega dek guru madrasah dek guru ngaji tak tega apa ngajar nak kanak neng zaman akhir pada ben orang ngokir pereng derma ngokir pereng laoni tak cekak mun ika jei bela derma maksudnya mun pah beda guru makin pah sabar nak kana agaja etorot la nyala etorot positif makai bentak cetak ka ustaz tege bayi bal-balan enggak mun tak apa hepak tempak keng mun pah ustaz pas nokol pas gigiro pah abentaka oh bela ada remah nangis tak nangis ambu tak ambu ada remah apa anompo panuku are epan gula bah mikir dia muncul lah karena tak pasrah mi tak iya ceriti bi ibengkona mi tak didik tibi coba didik tibi tahu saya sampai setahun sebulan mun tak uban ki dengun deh bener bro abdi nalastare kak abdi nalastare ngajar nak anak ya Allah lebih itu kan berenak anak ini paut TK lebih nak anak TK ya Allah mun ngajar nak anak ini nak anak TK kak positif ustazah usaha asal lebaran dalam bener positif ustaz berustadah usaha asal lebaran dalam misalnya kak abu jaya para pak noles iya ada noles man nyaman ustaz pah berkak di budi nyolono di baba aja selte ke hego aja apa berat luar biasa berat Allahumma sholli ala Muhammad kadang kapan tina mari ajar anu kapan tina mari ngajar pah berkak di budi tat gungulok ustaz coba tat ewa ada kentat apa orang apa karena apa ngaji berkak pahareboh
Dotong boleh. Tat apa ngaji berkak apa harebeh. Kapan ting lama mun si dia ada nih kak pendenan kak. Si bahaya si dibudi ay. Si dibudi bah berkak seminggu kapor bah gintung langsung bah agem pernung gunungane songkon. Pah songkon Ustadz Royer kan papan kak. Ya Allah. Ber. Gini ke kita mari kadang kapan ting lemari ngajar ting lama sok mulai kapi pah badan nengi patun kelas biti nang bahan sambil nangis apa nak tei koni iya tei jemput ben ibu tei jemput ben bapak wah aku nangis tak te ke ustad kala parangko ben ustad ka kala yateng yang pun begitu yang kak krepet ya Allah la usah ustad sing ngasai lah bener ustad iki bener iki toh gula nyatanya berempa sombong kan berempa sombong ben bulan hah berempa sobo ben bulan sobo 5.000 mon tada cak ngucak 5.000 yuk marah je deng betul ben bulan tada sumbang ne ben bulan SPP napa tada mon acara agak makin ni kah berempat hah berempat makin ni 300 tak seket setahun to seket inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tanda pahlawan tanda jasa ungko itu makian ajunan manteran terus sehat kepi terus teka hajat kepi terus gampang dicekin ajunan terus kuat ajunan amin Allahumma anjak ker dak budi kana mayu ker reng bareng mayu ker mau apa telepah tadu mas apa tadu sampe gelu kana mayu compok gula wah mabade sombengan compok gula tapi alhamdulillah cakancah bagian wali santri wali murid pula senikah orang dia tambahi eko alhamdulillah ngarot terican gul abang masa ki usaha sombengan je orang kamu kemon lembek tidak sombengan lembek kak make tidak sombengan wali santri nate ngarte arapah mono somje kum ustad ai pamilo mon setia tompes ben bein je ku ngade sakande kak terus ben ada ben lekor ente pamilo kapi pah kau paling kerugun bulu na berengaber deh bulu jagung Allahumma sholli ala Muhammad cer barokah cer manfaat kapi cer terus apolong sampai ke surga kapi amin Allahumma pon pas sejam abdina tormator mancer ki ketemu na boleh dalam keadaan sehat walafiat muka-muka kayak Faiz sekeluarga bentar ustad kapi ka itu nah doa ya selain napi kalakutan lu keluar benih kayak banyak kiai kak ada lah konah iya berkat tak pada betul ya san misalnya nggak ke berkat gula nggak balik bayi gula ngiba supir benih tak kok supir tak beri berkat yuk kan beda debu lah kak supir kiai mun tak beri berkat aro mereka berkat tak kiai dai itu bang mereka tang dia mau minta acur cucur kok bahkan keng lakar anu kak saben lakar beda kejadian nih kak anu kisah nyata neng kecamatan Pelenggaan nih kak banyak saksen nih kak beda kiai lumpur ke pengajian ini besupir ben motor keter lambak motor keter motor titos di bolo guru kak angkat debak ke acara toron kiai masuk supir berdalem motor mare mole kalau pai supir teh kere pah depak rok jalan motor romat tete mati motor periksaan nih ben kiai boh mi mati motor pah aja si supir agak dia usaha sotok itu iya mun motor usaha sotok masa supir saya nyotok kakak iya kiai naji toron nyotok teh nyotok rata gelem odi tidak oleh segilu tinggal keluar ke pio jeung mak kae nah puru was odi
zeng eko periksaan nih ban kayak boh me odi jok ki ibu rumah teh pak jawab si supir mak le pada lapar kapi eko ada jadi tak lakon tak beri berkat tak benih tak nyorok kok kemarin lo jendet terus bunga ajunan red murid iki teman-teman ngoleh ilmu si barokah bermanfaat kapi ajunan ring sepuna murid si hadir terteka haja di kapi amin Allahumma ampun nyereng angka astana areng sareng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ashabina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyya wala mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal du'aana bi asraril fatihah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.